Kinoyalam ke Voice of the People Party VPP ha ke nyauterik risau kilalet kendu ya u Commissioner and Secretary Jong Katnat Education halor ke jing e jong kinong hikai ki bela shong that lani klat shiteng por halor ke jing bom yo ya ke DCRG ka wish polak tingka u MLA ka VPP na maulai ba Bright Star marbanyang ulo ong bakidon kinong hikai ki bela shong that lapalat sau sansnem hinre kimpat yo ya ka DCRG katba ki weipat kila yo no ka parti kala bu jingkli balai ka sarkar kale shiliang ya ki bomon ki ai ba ki bomon ki mai uba Bright Star ulo ong ba ula debra ya kani kamat ha dorbar hinre hadu menta ampat don jing persang na ka sarkar ban pinbet song bisa dirap kebash pulang dari kapal pening ini tolong ba sibu na kinong kay gusmi don kumba kibasong hat kisau sansnen ne hadu mentah kempat yo ya ketika DCRG kata kali bangi wanra namar katku buka jiyo jitit ke jongi pan kabasu lingo kolomba don katu kani mutpat kinong ikai kiba masin song thai pan kila yo tebeli banyo silang khamat ya kiba pimon pi ai ya kiba pimon pimai dia kata kabangi kwa bani keren namar kani di kamat bu kabana kalian ka jonga kum ameli lade panra kani ru poka yang dorba bat na kalian jong chief minister naru to por naru sistem lo ba un sim khia kani nai hadu banta kani kadang sa kadang long kunju ni nai kini kabangi so long ba kadang kajing jong siap mat banyak keren baru commissioner secretary bu dewan ban penbek mardor kabai debat kani te ka bahar pat kani ka ba kabai debat kan ka this party kabai debat ka peace skill kidon ki nongikai habaki joint service la advertise ki as per UGC peace skill kani ka UGC sanction post ne ka basuli no ka lomba approach kata habangi joint serviceoi Dr. Baskam Choi Kai College mangar kunjur na tayo Dr. Kara bakiway patbu habangi joint UGC peace skill martian kamut the moment you join kamut iyo ada tuka peace skill ni UGC peace skill nerima ka ik manilap iyo so pakinong kay kiatu ba ki join UGC peace skill mereka bahadu mentapat kimio UGC peace skill iyo ada state peace skill dia kata kadai ka ba milara ban hakbat jogu commissioner and secretary nang ta kidon bu ka kamat ka balai ka bangira agdi bagi PhD advanced increment mau kino ikai lakmi mesti ki ba can take up research mau nang ba kila man contribute shibun abdi ba kapuli ti ba emlang saman bun kino ikai wat bring jong ka jing ikai joki henry itrestom berpendat ya ka PhD bakat ku kai UGC regulation kapatai ba pendat ka PhD kidon kita kidon ka jing yono ya ka itrestom joki da video itaka increment henry ini bamta kita ru kam dan su dia matra iwan marra dia kata berkawai pan ka bakta ba kani ya bun snen kata kani habini ba kwa ban wanra ya kani ka age restriction mabanbu ya ka age ba habini ba ka kam nong ikai dengan skwa ban penkelmau nomor ba UGC regulation da ki go through UGC regulation kam dan age ba undan ka age limit anyone can enter provided mau di kopian. Setelah government government ke jogi kekeren nak course ke improve education. Oh kekeren nak course pan rei ke jingle ke jogi kalau nak kompong. Ki restrict yaki nang hikai. Habang ikran ya kam nang hikai kam tam hako ka college level dan sibun ki qualification. Oh ipek ki nang hikai le asi ki hikai ha ka ki school level ki nang ta hako ka high secondary tertiary nai kidon lah ka chong ka qualification ndai banok no hikai kidon syukur ki qualification ban pendem tidak ada pipet pan ka age limit ki kwa ban klop lang ban wara lang kaju 37 years which is highly unjustified kabang na ban pediang tingna ka yang ni ong kum bakalong ka UGC regulation ka ba ndon age bar barha ka ju koru kadon kata ka bang ka asam edit rule kabangi pentri kam hapo ka jela ka ni hadu menta ne abedi ki edit college hapo ka jela ka ni baru kam kran age angka age te ka jing wan ka ni por ka bangta ka long banung hangla mo ye ki khul sama ka ni ki bla pendep ki ju tuli ki bla penshitom on da ki la poi pat kata ka kerta bagi di mo la tap kam la poi por ki pat rei kani ka rule ka bagi ora ka age restriction pat ka hangla
Kita kata kali kebangin yang kuat, bat nilai keren, berhak juga koru kini ke confirmation of service. Mau bangi join, kalau kau probationary period, ini suatu. Henry kawa semua kalau mengisi di bawah kita perlu kejongan kita bala jan license lah join for service. Pada dulu license baru kim pat yo yaka confirmation. Kan bah kipur kijong ni mencuang pat kan sempur mau kipur dengan dokter baskem kumba lah om meneh tang hadir kat ni benai lah yo dan nak jongi ibatang hadir sistem ni hapo arsenal to sistem lah yo confirmation dari menta license baru pat yo confirmation. Jadi di bangim nim sunam bat kinong kai ki pensuo ni but sakoi pat kadai ka jing penslam dan ni delay in this dispersing placement areas joki nong kai tekini ki different issues kijing kendu kijing ki ba kinong kai kimat ki bangira akan si bani kendu batu commissioner secretary jongka education de sei pat imat ba kwa man pa ni report onta kabangila ya keren ru waktu commissioner secretary kadai ka karon ko ka advertisement mo sa barang kagi si gidang pelai batkin sebelum ya ke interview habis bat ki assistant professor habis bat ka physical education teka basolingo nakalian ka tuni kalong ba nakalian ka jong ka DHTE ka khot ya ki expert na po ka sports department mo ka bayak tersya ya ka UGC regulation apa yang kita expert kemudian di bandar kami menkhot di beri nopo university kibadan yang kata required qualification yang kata kali kebangilah warna akabat jong commissioner and secretary pun pembet yang kidiki kijing kumar no kibadan hapo jongka education kamtam kidi bakin kai hapo ka college kita kidi itu oke kan tentang kaki kok pikiran di kibul nopo sport kita kibokot dengan tibi kat dia kau bos asisten profesor. Pi ngimpat dokam banyak keren mau lagi kot nem kot kita. Henry lada kishin di kat kukai UGC regulation ni kamu pihapan kot lagi expert. Mau naga school ba. Dan ni napok ka university. Dia ban quality ba ka sports department kan le kata ngaso kelak bakal lupa. Mau di condition kamu syak. Dia nak kalian kejui di pensto ba dokam ben ya kan. Jika ikat sekolah Kalau ka jing kendu kumangi kendu mentahi kalau basna commissioner secretary appreciate yang ini bagi penso wi kini kijing kibadan bana kalian ka tunggu uang musimkia bat pande ya ka ka dokap ingin up la ayu yang ba as soon as possible dokap man solve ini problem kibadan ko ki kinong kai college ki edit college ko ka jela ka